Gasho ye ya ditaba ke di shisitšego ka tshedimošo e tla go lena thwi go tswa Studio 10 ka mono Auckland Park, Johannesburg. Tema ke e tshwarišane le kgaetšedi Ditaba sa ntse lengwe. Ga ranga tše e tantše go šedi bošegong bjo. Badikana ba palo e seng ka fase ga seswai ba šetše ba ile ke koma ka Mpumalanga sehleng se sa dikoma tša marega. Sehlopha sa mathomo sa baithuti ba tša bongaka Yunibesithing ya Limpopo se alogile. Dipapading re lo kolela lebebe la dipapadi tša league ya DStv Premiership. Batho ba šo thobela go lotšha maloko a parlamente a magotla a dipolotiki ka moka a hlola tsenetse dingangišano tša letšatši la tokologo. Eupša magotla ganetšo a botšiša gore a maafrika borwa a ipsina ka tokologo ga kang morago ga mengwaga e 28 ya demokrasi go lebeletše palo ye e hlatlogago ya batho ba sa šomego, kelo ya godimo ya ditiragalo tša taišo ya bong le mathata a mantši a leago le ikonomi a aparetše go naga. Originally, Freedom Day was about the ability of all to choose the political leadership they wanted. Now, to reach out for economic freedom, which is about everyone having the ability to choose the job they want. That is the economic freedom we now are building on in the second phase of our struggle. We can never consider ourselves free until the war against women is defeated. Even in the rough and tumble of politics, may we never forget or take for granted the incredible feat it was for South Africa to become a constitutional democracy. True freedom lies in having land returned to the indigenous people of this country. It lies in having habitable homes for the vast majority of our people. It lies in freedom of movement for women and children without having to worry about being kidnapped, raped, and killed. It is widely reported that service delivery and accountability are almost non-existent in some areas. Levels of crime remain high, while the justice system is shackled by a lack of resources and manpower. The theme of this year's freedom celebrations was consolidating our democratic gains. I believe the more accurate theme should have been counting our democratic losses, as there is enough evidence to prove that as a nation we are regressing and not progressing. ANC ka provinseng ya Kapa Bohlabela e hlalosa polao ya maloko a yona a mabedi ka seleteng sa Nelson Mandela Bay e le tiro ya go hloka tlhaloganyo. Mokhanselara wa Ward 43 Andile Andries le mongwaledi wa lekala le Babalo Kesa ba bolailwe ka go thuntšwa ka ntle ga ntlo ya Andries ke bathotsoko ba beng ba sepela ka koloi ya modiri wa Quantum. Ba hlokofetše le semetsing. Andries o be gape le mongwaledi wa Nelson Mandela Bay Taxi Council. Ka February mokhanselara wa Ward 20 Mzwandile Poi o bolailwe ka go thuntšwa a dutše ka koloing ya gagwe. Mokhanselara wa pele Mazwi Mine le yena o gobaditšwe ka go thuntšwa beke morago ga moo. Bao ba dutšego kgauswi ba re modu wa dipolao tše ke go baka mejo. Badikana ba palo e seng ka fase ga seswai ba šetše ba ilwe ke koma ka Mpumalanga go tloga mo lesehla sa lenyaga sa dikoma di se thomago. Ba ntlo ya baetapele ba setšo ka provinsi ye e le go contralesa ba re ba swabišitšwe ke masetapelo a. Go kwala gore badikana bao ba itemogetše mathata morago ga go bolotšwa. Ga wa ntšhiwa dikoma mengwaga e mebedi ya go feta ka provinsing ye ka lebaka la leuba la COVID-19. Maphodisa a gare a nyakišiša gomme contralesa e re go swanetše go tšewa dikgato tša molao ge o ka utolola gore mahu a badikana bao a bakilwe ke bošaedi jwa beng ba dikoma tšeo. Aga bjale wa hlahla tlhobaelo ye go ya pele. Re boledišana le presidente ya mokgatlo wa Contralesa Kgoši Lamek Mokoena wo ke mokgatlo o emetše go baetapele ba setšo mo nageng. Kgoši Mokoena re a le amogela hle. A go leboge mongaka ke tamiše epabogedi ka moka ga bona. Ngala ba ya tabaše Kgoši Mokoena o ka re e šetše ka ke bogobe jwa ka mehla ngwaga le ngwaga re bolla ka yona. A ba tikana ba bolawa keng? Mongaka re tlabegile re kwa bohloko ka mathomo a ke rumele re mahloko go balapa la bana ba bue ba rešile mo lefatsheng. Re kwa bohloko mongaka se se leng gona re kwa ka ba re ba botšeng kwa mešate kwa gore
seo se bakile ke gore go ne mabušaedi a bileng gona go ba tiwa dikoma tšeo ka bana ba ga se ba tlhokafala komeng ka e tee fela ke koma tša go fapafapana ana ka kuang kankala ka gona re tloga re ile a ba maphodisa le ba molao a ba tloga ba tšea letsogo ge go etsagala gore mabušaedi ao a dirilwe ko mong motiwa koma goba ba tiwa dikoma ba uwe ka gore re kgobetse ngwago gore a re nyake gore re segwa ke batho ka maitshwaro a reng a tshwanela a kwa dikomeng mo ngaka re swabeleng ko feta molomo ka ona re di a ba nyakešiše maphodisa ba tsebišitše ba re no kgoši mokwena re tsena ga re nyakešiša re gaufi le go humana gore ga botsebotse se se bakile gona ba re šie mo lefaseng ke eng ke nnete kgoši re segwa ke batho ka nnete a dikoma tšeo bana ba hlokofetseng go tsona di molaong bongaka ba bang bana ba hlokofetseng koma tsana ke gona di mo molaong di a tsebega mešate e ba file ditumelelo ba bang koma tsa gona ke ba filweng ke bo masepala e fela go ne koma tše pedi tšeo ba re a di molaong mo yo koma yona a ba di tswalle e le semetseng e fela le ge e le molaong goba a e molaong e fela ge o ne mabušaedi le ra no re le contralesa re ka se dumele gore koma rena e fetoge sesegešo mo bathong ka gona tloga re kwa bohloko mongaka ka gore se tloga re kwane le magoši ngwaga a re nyake go bona ngwana le ge e ka ba ka o tee a šala kua thabeng re bana ba boam ka gona ka gona re magoši beng ka baetapele batswadi re sekela dula ka magae ge o še ngwana komeng re kgopela gore ba etele le bone bana ba ga botse na go e ba ngwana o ne mathata a ile go nyaka a hlokomelwe wena jela ka motswadi o tla ba o eme ka bogaufi go bona ngwana o kra thušo ka bang ba batswadi ntate Matlawa re bola go gore ba dula ka gae o tla ba bona ngwana ga ge jela a goroga go ba kana go e koma ba dia fetolela re kgopela gore hle batswadi ba rena a re teleng bana ba rena re bone gore ba phetša ga botse na ba gešo re le kgopetse gore le ntšhe sa mafahleng a lena ka seo mmušo o ka se dirago go efoga tlhobaelo ya mahu a badikana dikomeng se morago ga gore ba go feta seswai ba lobe baphelo ka Mpumalanka go tloga mo lesetla sa lenyaga sa dikoma se thomago bjale maikutlo a bao ba rometse go kgatišo ya video ke yang batho ba fetošitše dikoma tše dikgwebo mo e lego gore ba kgona go ntšha dikoma ba sene maloka go ba tsona dipampiri tša go ntšha dikoma ka fao mmušo o swanetše go ba rweša maikarabelo a ditiragalo tše mpe ka moka tšeo di diregang ka dikomeng go bola gore setšo ga se tlhorisi setšo ga se bolae mmušo o na le maikarabelo a go tšwediša pele le go sireletša setšo sa rona baagi re na le maikarabelo a go itše ditokelo tša rona mmušo o tshwanetse o dire mananeo a fapaneng go re ruta ka dikoma tše di maleba le dikoma tšeo di seng maleba batswadi tswanye re ithute gore bana ba rena re tswantse go no ba iša dipetlela go ba dingakeng gore ba kgone go hwetša lebollo ke ne ke kopa gore pušo e ntshe madi go thusa matlhotlhapelo ao a kutlwe botlhoko mo setšhabeng mmušo o tshwanetse go netefatša gore batho ba ba ntšha dikoma ke bona ba maleba ba ne le mangwalo a o bontšha gore ka nnete ba ntšha dikoma puso ne tshwantse e tiise melao ya bona ya e monitorang dikoma because bana ba swa every year mara a ke tse puso ya reng mošito o tšwela pele naledi le motšweletši wa mmino NSG Kotwana o lokolotšwe ka peile ya diranta tše dikete tše pedi ke kgorotsheko ya magistrata wa Randburg Piana Lekgono o swere maabane morago ga dipego tša gore o bethile le go šupa mošomi wa Ditaba ka sethunya sa go bapadiša ka Sontaga Setheo sa motlakase sa City Power se ne sa tlhatlhela kgetse kgatlhanong le seopedi kwa stationeng sa sepodisi sa Dale go begwa fa Thwala a tlhasetse technician e ne e siamisa mafaratlhatlha a motlakase kwa ntle ga motse wa gagwe go ya ka setheo baagisani ba ne ba tshwanela ke go thusa motswasetlhabelo I can confirm that our team was threatened by a resident in Randburg area, and we were forced to actually pull out. We were there to attend to a cable fault that was reported by the community in the area, but one of the residents basically pulled out a gun on our technicians and threatened to shoot them. And we were forced to basically, for safety reasons, pull out of the area, and we opened the case against the resident and he was arrested.
kgetse e ne ya busediwa morago ga gore a tlhagelele fa pele ga kgotlatshekelo. We can confirm as the NPA that Ernest Twala, also famously known as Chico Twala, appeared facing charges of pointing something that resembles a firearm as well as common assault. The incident happened on the 1st of May 2022 and he was arrested the following day, the 2nd of May 2022. Kgetse e buseditswe go Phatwe a le 26 go ka tsweletsa dipatlisiso. Batho ba phologile go ditiro tša tlaišo ka boong le go katwa Kimberley ka provinseng ya Kapa Leboa. Ba re ditišitše pedi tša maphodisa ga di maemong a loketšego go ba thuša. Ba phologile go ditiro tša go katwa ba re ba tlaišwa le boelela ga ba ile mafilong ao ba beng ba swanetše go ikwa ba bolokegile. Sharon Divorce o ile a leka go bula molato wa maitekelo a go katwa station sa maphodisa sa Rue de Pen eupša maphodisa a ile a moetša morago. By entering and walking into the police station, I expected of the police, seeing that the police is our one service, to assist us. That Rue de Pen police station would have assisted me. But I was still rejected from justice. Molwela ditokelo wa LGBTQIA Joseph Jafta o itemogetše tshwaro ye bjalo station sa maphodisa sa Kagišo ka Galeshiwe. I go there, tell the guy, okay, I was raped. How can a man be raped? Meanwhile, they forget my key population. They forget my status. I'm also a human being, just as they are. Mokgatlo e sego wa mmušo o re batho setlhabelo ba tlaišo ya bong le ka thobalano ba re tlhaelelo ya difatanaga ditlabakelo tša diteko tša go katwa e šita le batlhankedi e sa le tlhobaelo. Maphodisa Northern Cape ga se a iponagatša go iphetolela. Badudi ba metse e mengwe e welago ka tlase ga taolo ya mmasepala wa selegae wa Lepelle Nkumpi ka Limpopo. Ba tlhole ba išitše lengwalo la dingongorego diofising tša mmasepala ka Leboakgomo ka Mogwanto. Ba nyaka gore Meyara Miriam Molala a beele ka thoko dipoelo tša dikgetho tša komiti ya karolokgetho go ba yona ward. Ba ikeme ka le reng dikgetho di be di aparetswe ke bomenetša ba tšhošetše le tshepedišo e sekamego. Ngwana o hlole a sa leanywe ge badudi ba gwanta go tloga molokolokong wa mabenkele a Leboakgomo go le ba dikantorong tša masepala wa selegae wa Lepelle Nkumpi. Ba be ba farafarulwe ke maphodisa le bahlapetši ba tsela go iša lengwalo la bona la dinyakwa masepaleng go. Mmila wa magareng ga di-F le di-P o be o tswalwetšwe ga lebakanyana. Dikarolokgetho tšeo di amegilego ke tša 18, 19, 28 le 29 go tloga ga Mphahlele, ga Mathabata, ga Mampa le Mafefe. Bagwanti ba latofatša makhanselara a bona ka go apea dikgetho tša go kgetha makomiti a metsi ya gabo bona le go dumelela batho ba ka ntle go kgatha tema dikgethong tše. Selo sa rena ke sa ditirelo le go nore mokhanselara wa rena o re nyaditše o re tšere gannyane. Ba bangwe ba badudi ba re go kgethwa ga makomiti ao a sa tsebego mošomo gomme a ratwa ke makhanselara a bona go ditelwa kabo ya ditirelo tša motheo metseng ya gabo bona. Re be re nyaka gore o dire rerane ya ward committee ra ba ra bua gape re kgopela gore mmasepala o re sekegele tsebe o tlogele go dira sepitša. Go le bjalo sefepisegolo sa masepala wa Lepelle Nkumpi Kiven Sello o re masepala o tla sekegela tsebe dinyakwa tša badudi. Ke me mo legatong la ofisi ya masepala ye etileng pele ke mme Miriam Molala go tlotša sengwala sa lela sa ditletlebo se le sengwaletše masepala a rena. Badudi ba fileng masepala wa Lepelle Nkumpi matšatši a šupa go fetola dinyakwa tša bona. Ba re go sego bjalo go tla nkga go se go a bola motseng wa gabo bona. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Leboakgomo. Bašomi ba ngadile go mešomo ba Sebanye ba holofela gore kopano ye bohlokwa gareng ga baetapele ba bona le bolaodi bja Sebanye ka Labone e tla tšweletša dienyo tša go retega. Kopano e rulagantswe ke tona ya merero ya diminerale le energy Kwede Mantashe. Kopano ya mathomo ya go leka go hwetša tharollo e be swerwe maabane beke ya go feta e fedile ka gore tshepišo ya yona ya go oketša megolo ka diranta tše 850 tloga go diranta tše 700 ke ya mafelelo ka go le lengwe diunione di sa ikeme ka le reng di nyaka koketšo ya diranta tše 1,000. Badudi le baetapele ba setšhaba sa Zanani ka ntlenyana ga Louis Trichardt Limpopo
ba lla ka monkgo o thiba go dinko go tswa go lenaneo le la hlamego la kelela tšhila ka tikologong yeo lenaneo leo le le bopiago ke matangwana a mararo ga se la ka la hlabollwa go tloga mola le agiwago mengwageng ya bo 16. Mekoti ye meraro ya go sepetša kelela tšhila ya agile ngwageng wa 1976 e be e diretse bonnyane bja batho ka yona nako yeo. Efela ile a tlogela e se a khupetšwa e le go seo se tlholago gore ga bjale e elele mo ka moka. Motsana wo ga bjale o godile go monya ka gore o mpshafatšetšwe ditirelo le tše dingwe bjalo ka kelela tšhila. Badudi le baetapele ba setšhaba ba re maiteko a bona a go boledišana le mmušo go tsena seemo se ka bogare a thutše kota. Since 1976, we have a problem for these ponds, this storage. They're giving us a problem regarding to the smell which is coming from the ponds. We've been reporting this matter since 2017. No one was doing anything about these matters. People here around are suffering. We've got schools, we've got a judiciary office, we've got clinics. No one is helping those people. They are suffering. I'm calling the government to come and assist these people because they are suffering a lot. Masepala wa Selete wa Vembe o re go thotšera kontraka go šoma lenaneo la kelela tšhila. Setlhopha sa mathomo sa baithuti ba 47 ba tša bongaka yunibesithing ya Limpopo se alogile. Baithuti bao ke karolo ya mathomo ba engwadišitše go sekolong seo sa tša bongaka se se theilego ka 2016. Sekolo se sa masomo sa tša bongaka se se agilego go tloga ka 1994. Go be go ketekwa katlego ya dithuto dingaka tše 47 tšeo di lego gare ka lenaneo la go ithutela mošomo di ingwadišitše le yunibesithing ngwageng wa 2016 ba ikanne go thoma go šoma maokelong ao a fapanego ngwageng wa go feta. Ngaka Decent Mukombo ke yo mongwe wa bona o ingwadišitše le yunibesithi a na le mengwaga ye 15. We were the guinea pigs. We were unsure, we were uncertain, but they did us well. You know, there were some hurdles along the way, there was some turbulence, there was some bumps, you know, but we made it through. We passed very well in our institutions where we're working. I'm currently working in Mapulaning Hospital. Our doctors are quite happy with us. Some say we're the best interns they've ever had. Sekolo sa dithuto tša bongaka yunibesithing ye se na le baithuti ba go feta 400. Nepo ke go rarolla tlhokego ya bašomi ba maphelo maokelong a metse magaeng. We have increased the number of specialists that are appointed. Mind you, if there is a medical school, most people would like to go and work there. Most specialists would like to go and work there. So as a result, we are increasing the number. We are also, by the way, also training specialists in various fields who will be, some of them will be graduating on Saturday. So in that way, we are really doing okay. Baithuti bao ba ithutetšego tša booki monagano le tša temo ke ba bangwe ba dialoga tša lekgono. Bageshu ke pheto go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba_dikgang SABC. Gape le ka romela melaetša ka video go ba lentšu la metsotswana ya ka tlase ga 30 go nomoro ya rena ya WhatsApp go latela kakanyo ya maemo a boso ka lebeseng ka dimeng thobe. Matlawa a ke le lebo ga re lebele kakanyo ya bosobošego mja lehono re lebetse go tla ba go hlokile bogare ya naga ya Afrika Borwa re lebetse gona ka kwa go la Bloemfontein e fela re lebeletse mari makaba kabana go etsema le dinago di motjanaga ya Afrika Borwa re lebeletse province ya Limpopo go theola tlase re lebeletse province ya Mpumalanga go mer lebela gape le tša sila go sa re sa itemogela gape di kgonagalo tša mari makaba kabana a tla ba pipile bogare ya naga ya Afrika Borwa le gona province ya Freestata re sa lebala le di godi dinago di motja province ya Afrika Borwa mo re lebeletse di kgonagalo tša go phulega le a hlaga di karolo tša gona ka kogolo Upington le di godi tlotla ba go di pharapharile go etsema le bopo go lebeletse gona ka kogolo Western Cape le di karolo tša gona ka kogolo Eastern Cape go mer lebela di grata tša di temperature tša rena re lebeletse tšela go sasa re lebeletse di tla magareng ka Johannesburg mo ke tša 24 Pretoria ke tša 27 mo Port Spirit go ntša go tla ba go fodile ga magareng province ya Limpopo ka moka go ntša go tla ba go ruthetše ga magareng ka Polokwane Messina le di karolo tša gona ka kogolo Bakersford go tla ruthela ga magareng le di karolo tša
First le ka Lephalale. Re lebela ka province ya Mpumalanga province eo ka moka re lebetse go tla ba go fodile ka Lydenburg e fela go tla ruthela ka magareng ka Sekhukuza go tla fola ka Mkhondo le gona ka Sekhuda Middelburg ka Mhluzi ka KwaZulu-Natal di ka loka moka tsa province eo di theogetse sana mo go bontšha go tla ba go fodile Durban Vryheid le ka Ulundi province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile e le ka lebaka la maru makabakabana le ka Eastern Cape di theogetse sana di grata tsa di temperature tsa rena ka East London le gona di karolo tsa Makhanda mo go bontšha di tla ya magareng gona ka kwa go la maletswai mo go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Western Cape province eo ka moka go bontšha go tla fisha re lebetse ka Glen William le dikarolo tsa gona ka go la Beaufort West e fela ka George le Mossel Bay di theogetse tlasana e le ka lebaka la maru makabakabana wa tla ba go apibeditse province eo le digodi dikarolo tsa gona ka kwa go la Motse Kapa mo go bontšha go tla ba go fodile province eo ka Northern Cape province eo ka moka go bontšha go tla fola Kurumani Kimberley le gona ka kwa go la DR province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka province ya Free State go bontšha go tla fola Solberg Kroonstad le gona ka Bethlehem le dikarolo tsa gona ka kwa la Frankfurt mo go bontšha go tla ba go fodile go mara lebela province ya North West dikarolo tsa gona ka kwa la Tosca go tla bontšha go ruthetse ga magareng le go theogela tlase ka Taung go tsamala province eo ka moka dikarolo tsa gona ka kwa la Rustenburg mo go bontšha go tla fola ga magareng ke tsona tšo tša kakanya bo se bo shegong ja le hono go tša gona setlogolo tsa babina tao ke re mmogo